Asinivusele siphinde sinemukele masatla amahle eTindzabeni la Eswatini TV kungiso sibuko seBaswati liphito lami ngilindo kuhle wamasuku inayi nomaxabiso wakaNkambule nathi ke hloko lethamba embili lomuhla. Kusasa utawube afungiswa ngalokusemthethweni indvunankulu Cleopas Sipho Dlamini. Selisesitoksini liphoyisa lelidubulela bulala emadvodza lamabili. Sinqobile sihlangu semnika Tindzaba. Ndvunankulu elive Cleopas Sipho Dlamini utabe afunga kuba lilunga lePhalamende endlini yabesikhulu ePhalamende ngemsombuluko nakugabanqa insimbi yesibili Tindzaba. Ngakulokunye ndvunankulu utawuphinze afungiswe ngalokusemthethweni kuba ngundvunankulu emahovisini etindvuna tembuso eMbabane. Mapalane wePhalamende Tindzaba ngekuthunywa ngumqondisi wetimbunga ePhalamende Petros Mavimbela watisa emalunga endlu yabayesikhulu ukuthi ngemsombuluko indlu iyahlala nakugabanqa insimbi yesibili Tindzaba. Xaba uthi emalunga ePhalamende onke akaqinisekise ukuthi abakhona nayihlala indlu. Litiko letemcebo waphansi nemandla lithi libuke ukuthi inkampani yahulumende lebuke Tindzaba oil eveni iEswatini National Petroleum Company iqale kusebenta ngalokuphelele masinyane. Lokunye leitawukwenta lenkampani ukuthi iqinisekise ukuthi live lihlala linaye oil lo letingungwini longasebenta inyanga noma timbili nakunesimo lesiphuthumako eveni icrisis njengalobe kwenteka kulamalanga. Lokhu kuvetwe ngumabhalane omkhulu kulelitiko uDr Dlamini ngelisonto. Timo lebetikhona lapha eveni naseveni leNingizimu Afrika tifike tavivinya tingoni letahlukene tahulumende lokufaka ekhatsi tindzaba tapetrol. Letimo tibange kutsi kutfola petrol kubite kulindzela busuku bonke kulabanye bashayeli betimoto. Mapalane lomkhulu etiko letemcebo waphansi nemandla Dr Dlamini uthi lesimo bayasibona ukuthi asisiso lesihle balitiko kungako basebentela ukuthi inkampani yahulumende lebuke tindzaba oil icale kusebenta masinyane. Vele iNPC seyicalile kusebenta seyaqala iyaqasha. The plan was, I might not have the exact date, but vele ifanele isheshe usetshenzwe ungene emsebenzini kusetshenzwe ukuthi kulethele security ya petrol ya oil la kaNgwane. Likhasi langcondvo mshina laleli tiko liveta ukuthi live linetingungu letingagcina petrol wemalanga lasihlanu lokuyintfo uhulumende langayijabuleli. Ingabe kusebenta kwalenkampani yahulumende kutawushoni ngaloku. Vele kufuneke noma ngabe sekuvela timo letinje silitiko iphele inyanga sikhona lesinako tingungwini tethu sikhona kuprovider customers ethu ngalo oil ludzingekako a month to 2 months for the start, then sitawuqhubeka sisasebenta ukuthi sisingede lesikhathi. Lenkampani ya oil seyicalile kucasha ilungiselela kona kucala kusebenta masinyane. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themnkosi Mavimbela eMbabane. Umphathi wemaphoyisa William Tindzaba Dlamini uthi selimisiwe emsebentini laboshwa futhi liphoyisa leliswakala ukuthi lidubulela bulala abantu lababili kalomahasha ngemgcibelo ebusuku. Dlamini uthi kungimanje basasebenta nendzaba ukuthi leliphoyisa ligcine licoshiwe nasemsebentini ngalesento lathi lihlaze lombutho. Dlamini uvete lokhu ngelisonto ekseni lapho athembise sive ukuthi umthetho na kanjani utayithatha indzawo yawo kulobucala lobu. Khona liphoyisa la kalomahasha selimate takhamuti takalomahasha emajaha lamabili kube kuqabana masiva indzaba labeke liphoyisa maselisuka seliyenkambu lilungisa ukuthi emsebentini labe selilanza sibhamu esikhundleni sihle emsebentini liphoyisa laqonza lapho bakhona khona laba bekunene ibekathi aqabane nabo phambilini wefika ke vele wabadubula abavele bashona khona lapho bekunene ngesibhuku lesilukhuni kakhulu bekunene sithi awu sililela
tihlobo bangani batali nemango wonke wakolomahasha kanye nendlunkulu singemaphoyisa siseliphoyisa lisihlolele bekunene akusiyo lesikufundisa esibafundisa kona lokho akusiko lesiguqutelako sonke isikhathi sibafundisa ukuthi bona abahlale esifungeni sabo labasithatha amajoyini emaphoyiseni sekuthi bawugcina kuthula bawugcina kuphepha kwesive ngempahla yaso lokhu nje kungumhlolo bekunene lesithi awu nasemaphoyiseni siyabekhuda ukuthi akususuka kube imvama kwenta nje nalo nyaka lophelile bekunene kwendekile lapha kalomahasha nakhona kuhamba abantu lababili ngokudutshula liphoyisa beluhlanga sithi emaphoyiseni siyakwekhuda sithi ke siveni siyasicela sive bekunene ukuthi awu asimane sisihloniphe kungabi lokhu sekususa ludlwame inkantolo itawuthatha indzawo yaso umthetho sikhuluma nje usesandleni semthetho uboshiwe futhi sesimisile nasekusebenzeni emaphoyiseni kusukela namuhla nje lesikwendako kulandzelwa umthetho osivele salo simqosha wekunene salo esuke emaphoyiseni ngobe lokhu kunebufakazi ekuyothola enkantolo ukuthi lesibhamu usiphethe kwaba nguye lodubulako kodwa ke singeke bese siyajaja ukuthi unelicala ngobe bekunene umuntu ubamsulwa aze athole inkantolo ukuthi unelicala kodwa ngekubuka kwemehlo ethu thine bufakazi bukhulu bunengi ngakho ke sinaso sizathu ukuthi vele simkhulule emaphoyiseni simqoshe abhekane nelicala lakhe asangasilo liphoyisa ngoba lesento sakhe vele asisho ukuthi uluphoyisa wekunene sithi nje siveni akusube nokuthukuthela akube siva sibeketele bekunene sithembe sithandaze sinxusa nasenkantolo ukuthi indzaba lefana nale leshaqisa sikhumba ayisheshe Nkosi yami ingene tinkantolo kube nemphumela mhlawumbe lokho sive kuyosithoba emanxeba. Inyonyane lesamblelo setinyonyane 37 iFederation of Eswatini Trade Union ithi tisebenti kanye nemaswata kamesekeleni vunankulu losanza kubekwa Cleopas Dlamini kute atokhona kwenta umsebenti wekuvusa umnotfo wakuleli kalula. Lokhu kuvetwe ngumengameli walenhlangano Mashumi Shongwe lothi batisebenti bayamethemba kakhulu Dlamini ukuthi utawenta umsebenti loncomekako asahola hulumende. Lenyonyane lesambulelo lesetinyonyane 37 Eswatini Federation of Union inetinyonyane letingephasi kwayo letilishumi kani tisebenti setitonke letingephansi kwalenyonyane tiyefike tinkulungwaneni letilishumi. Tisebenti letinyenti letingephansi kwalenyonyane ngileto temabhizinisi latimele bengamelo lenyonyane Mashumi Shongwe uthi tisebenti tiyethemba ukuthi kubekwa kwaCleopas Dlamini ukuthi abe ngivunankulu kuleli utawuletha kuthula kanye nekusimama emnothweni wakuleli. Kubekwe ndunankulu lobuya ku-PSPF. PSPF ke sikhwama lesi semhlala phansi wetisebenti tembuso. Lokusho ukuthi uyati ngemnotho lo muntu. Siyambona PSPF ukuthi ukhule kangakanani nawukwema asset neinvestment yaka PSPF iyakutshela ukuthi kube ngi-CEO uloyitshalile impela i-investment kulohlangothi lokwa PSPF. Angiboni ke ukuthi sangehlulwa kubambisa live likhulise umnotho litosimama ngayo yonke indlela. Kodwa nasingamsekeli siqhubeka silwa sishisa takhiwo silwa sodwana sithathe timpahla talabanye angilati ilungelo lelingahloniphi emalungelo alabanye lonke ilungelo lihamba nekuthi uhloniphe lalomunye umuntu. Ngilakhona ke ngitawuthi mina egameni letisebenti kaFeswathu tonke ake sibuke ukuthi singafaka maphi emandla ngoba ekugcineni live lithuthuka ngathi libe nemnotho losimeme libe seliba nekuthula ke nase kude kuthula nemnotho kude nabo somabhizinisi kude longasuke eveni lakhe ayotshala imali lakhona kushiswa khona iminotho kubulawa nakhona. Shongwe unanatele inkulumo yesilo inkosi Mswati wesithathu esayethule esibayeni ngalesihlanu ukuthi labo labanekukhala abalandzele tindlela letingito tekutfula tikhalo lokufaka ekhatsi kukhuluma esibayeni hayi ukuthi bese kulinyatwa impahla iphindze ishiswe futhi. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla isemba bane.
Bathengi bathi titolo letithengisa kudla ema-groceries ikakhulu letsemaphandleni tiyachubeka nekuphakamisa intengo yekuthenga tindvo etitolo. Mengameli wenhlangano lebukele bathengi iEswatini Consumer Forum Mandla Ntshakala ukhutsata sive ukuthi asibike nakunetitolo letikhuphule intengo kulenhlangano kanye nasemaphoyiseni. Ulandzela simo lesike sabakhona lapha eveni labanye bosomabhizinisi betitolo letincane letithengisa kudla ikakhulu leto lisemaqinzelweni lemadolobha sebakhuphula intengo yekuthenga kudla etitolo. Akusho kwalesikhulumisele nabo lokho kubangela ukuthi ititolo letinyenti talimala kanti solwati kacali kusebenta. Labathengi bathi letindvo etitolo sethenyuke ngalokumangalisako. Nje sinkwa besisithola cheap, sisithola sathi sinkwa sibo 10 rand. Ngalo sinkwa sesisithola ngabo 15 rand. Masishiphile. Sinkwa tiyabita but ukhanze timete asathola nasesitolo lesinye isikhathi. Sesithola la mgwaqweni. Donke tindvo mina ke funa ungena titolo uyamangala. Uyabo tingetekile ngendlela lesimanga uyabo. Kwala ngishona nathi ngishona ngishona ligwayi lelo stick lesotho. Usithola stick usithola nga 3 rand nyalo ungethwe emashumi khona nga 3 rand aba 4 rand. Lengikunakile ukuthi tindvo incumbi tinyukile. Like ima rice inyukile. Sedibo 100 rand. 150. Emapets besiwathenga ngabo 20 rand but nyalo sianyukile nawo. Sihlalo wenhlangano lebukelele bathengi kuleli Eswatini Consumers Forum Mandla Ntshakala uthi imibiko yokwenyuswa kwemali ngalokungekho emthethweni seyifikile nakulenhlangano. Sithi ke siyacela ukuthi bona laba abathengisi bangakwendi lokho ngoba kuyasilimata nathi sisesimeni lesibucayi kakhulu asinalutho. Sibonile ke ukuthi nase South Africa kwendekile into lenjengalena nekudla akusakhona ukufika ngendlela yakhona. Kepha lokho akungabi advantage ukuthi bese sesiyalinyatwa. Siyacela ke uhulumende wethu okanye emaphoyisa nebaka Consumer Forum ukuthi lendzaba lefana nalena bayithathele etulo. Kubuyisela simo esimeni kakhulu amabhizinisi lalimele kulandzela lesimo lesike sabakhona kuleli. Ingonyama inkosi Mswati wesithathu yasukumisa sikhwama lesidigidzi letingemakhulu lasihlanu. Lesitawuncedza bosomabhizinisi labalinyelelwa imbahla. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla naTemkosi Mavimbela sembekelweni. Benhlangano yebantfu labaphila neligciwane iHIV iEswatini Network of Young Positives sebanikwe imali lelinganiselwa etinkulungwaneni letingemakhulu lamabili emalangeni letawusita abantu labaphila neligciwane iHIV ukuthi baceceshwe ngemisebenzi yetandla lefaka ekhatsi kulima kute bate ukhona ukuthi philisa. Lobuke tinhlelo kulenhlangano futhi shongwe uthi bangemakhulu amabili nemashumi lamabili bantu labatawuzuza kulolihlelo. Inhlangano yeEswatini Network of Young Positives ihlatshwe ngesigozwana tinhlangano letimbili takamhlaba lekuyinhlangano yakamhlaba lebukete kudla iWorld Food Program kanye nenhlangano iUNAIDS letifake imali lengemadola yasemelika lang-59,000 inhlangano iyinye. Ngale mali inhlangano yebantfu labaphila neligciwane iHIV kubheke ukuthi iyelule isandla ifukule bantfu labendlulako emakhulwini lamabili velonke labaphila neligciwane iHIV babuye babe ngulabeswele kutemnotfo. Lobukete inhlelo ka-Eswatini Network of Young Positives futhi shongwe uyachaza. Ngalendlela sikwenda ngakhona sibalansisile inombolo yebantfu labasha nenombolo yebantfu labadzala ukuthi ilingane ukuze ukuthi sitonda siciniseke ukuthi cishe bonke abantu bayakhona ukuthi basitakale. Kusho ukuthi ke kulolu sitolo lolichamukile sitabe sisebenzela konke leti gods letina takangwane. Kephana ke kahoho kunenhlangano lekuthiwa ngimembathise bese ke inhlangano yabantu labasha labaphila ne-HIV bona bathatha amanzi neshiselweni nalibombo. Kusho ukuthi lapho sibuke nje ukuthi umuntu lophila ne-HIV noma ngabe musha noma ngabe ngimake noma ngabe ngibabe kube nendlela la atakhela khona umnotfo nje nalokuthi zama ukuthi sesiciniseka ukuthi esibhedlela wonke umuntu uyafika kwebedelo khala ngabe sibengide kudla kana nathamaphilisi kwebedelo ukuthi mina ngakhona lokufika lesibhedlela. So ngalana nakalima noma enda leto tingubo
lokhu utawuphindze akhona ukuthi athengise lokuthile naye akhona ukuthi abe nekudla naleyo profit akhona ukuthi nangelanga lakhe lekufika esibhedlela afike esibhedlela. Futhi uchazile ukuthi inhloso yenhlangano yabo kubambisa live ngekuthi abantu labaphila neligciwane i-HIV bachubeke babe nempilo lechakazile bangawapholoti yemaphilisi abo nakuthi emnotfo basimame. Kubikahle Ngwendlovu nambongwa Dube Sigamanzini. Benhlangano lesambulelo sabosomabhizinisi lapha eVeni ibusiness Eswatini banika sivetho logcina ukuthi isimo saphethilom sesiya ngekubuyela kuleso lebesedayilekile njengoba nemaloli laletha phethilom njalo ngelanga sekayabuyela esibalweni se-50 njengoba bekwenteka phambilini. Lokhu kuvakele ngemphathi wakabusiness Eswatini Inathi Dlamini. Kusukela itolo nanamuhla emalayini aphethilom emagarage lapho athengiswa khona phethilom abonakele ehla kakhulu simo nasicathaniswa nasemalangeni lendlulile lapho khona abashayeli betimotolo bebaphoceleleka kuchitha isikhathi lesidze emalayinini lamadze. Lesimo sekuthi phethilom abe indlala lapha eVeni sabangwa ngomsindvo lebewukhona eVeni labomakhelwane eNingizimu Afrika ikakhulu esifundzeni seKwaZulu Natal. Kepha ngekusho kwemphathi wakabusiness Eswatini Inathi Dlamini lenkinga yaphethilom seyiya ngekusombululeka kuleSwatini. Ukukhumbula phela ukuthi kulamalanga landlulile lesithola nje 15 trucks a day, 15 trucks. Nyalo sesibuyele nyalo sesithola 50 trucks almost daily. Kusukela nje itolo nanamuhla sesibuyele emva. Lokunye lokuhle lokwendekile obokhulu eDurban bekuvaliwe nje completely. Okay namanje lama refineries akhona so lavaliwe. Kepha-ke lama storage facilities last week bekuvunyelwe only 2 customers ethola kangcono sangathenga okuthiwa prepaid customers. Kepha-ke sebakuntshintshile lento kungabe sekuvuliwe ukuthi sesingakutonke lenkampani de-oil litalapha ekhaya sesingabuyela khona. Noma tinkampani takuleli setiphinze tikhona kutsenga tiphinze tihambise phethilom eVeni leNingizimu Afrika kepha emaloli solo yadzinga kugadva timoto temaphoyisa sonke sikhatsi nakasemigwacweni. Inkinga lekhona which is something which I'm hoping ukuthi uhulumende wethu asebenzisana nalabantu abahambisa petrol ngile security nawusuka kala for me uyedebe so kuyadingeka ukuthi sobe carrying highly flammable liquid ukuthi uthole i-private security lead from lapho mithi obeyedebe iphinde buyise la sekuyabadulela nje kakhulu abekumene kepha siyathemba ukuthi uhulumende usababambisa kulo konke ukuthi kungabe sekuya-interrupt the supply again. Bakabusiness Eswatini bathi umnotfo welive bewulimala kakhulu ngekubabete kahle kwaphethilom. Kubikahle Ngwendlovu nambongwa Dube Sembabane. Kulandzela kugcikezwa kwetitolo letinyenti emavikini lambalwa lengcile bosomabhizinisi labanyenti edolobheni eMbabane sebaqinisete kuphepha etitolo ngekufaka tinsimbi letingemathayela ema-burglar sheets lapho bekunemafasitelo khona. Bosomabhizinisi esikhulumisene nabo bathi kufaka lokhu kungabita imali etinkulungwane letisithupha. Titolo letinyenti akulele emavikini lengcile ngesikhathi kunesimo lebesikhona lapha eVeni. Tagcekezwa kwathathwa impahla etitolo emuva kwaleso sigameko bosomabhizinisi labanyenti kakhulu edolobheni eMbabane sebafaka emathayela lathi insimbi emafasitelweni naseminyango kuthi etinsolabuya tingakhona ikugcekeza. There was last week there was a chaos, people were breaking. So for our security, we have to put this burglar and seats, so we can at least protect our goods. Unfortunately, they were very heavy on us, and they were taking and they were looting. So we had to do these things. It's a huge loss. Yeah, this one is costing also. Approximately it costs us like 70,000-80,000 rand to do these things, But security reason, that's why I put the burglar. 60,000-70,000 something.
Umonakalo lodalekile empahleni kulandzela lesimo lebesikhona eveni ulinganiso yethi gitsigitsini letintsatfu kanti imisebenti letinkulungwane letisihlanu isengcupheni yekulahleka. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla uNathemkosi Mavimbela Sembabane. Esikhatsini lapho bantfu balahlekelwe imisebenzi nemkhuhlane iCovid-19 limete labanengi ngetimalini, libandla lekuphileni Church in Zion liphe bantfu kudla kubahlangabeta kulesimo. Bishop walelibandla Herbert Mavimbela uthi kungumsebenzi welibandla kuthi linakekelane. Gcine kutheni kuhanjiswe inshumayelo kuphinze kunikelwe kuphela kodwa ufika nasekutheni kunakekelwe labede lokwanele. Lokhu kubonakele nasebandleni lekuphileni Church in Zion lelikubuyana enkundleni yaselutse leliphe kudla labo labatsindwe ngumkhuhlane iCovid-19. Livesi lithi teka sinakekelane. Sabona ukuthi kusifanele njengelibandla ukuthi siwende lo msebenzi wekunakekela labanye. uNkulunkulu sibitele kutheni sisite abantu labanengi kodwa sihamba sigcine endleleni singafiki kubo. So tinkampani tingasisita kakhulu kude la sicabanga ukuthi le basinike kona singaqhwabanisa ngoba vele kungumsebenzi wethu lokuthi siphe sinikete bantu labahluphekile. Umbishop Mavimbela uthi leli bandla alicali kupha solo kwabane umkhuhlane iCovid-19 njengobe belinikelela bantfu kudla netimbahla nakuletinye tindzawo letisifika ngisho elubonjeni. Uthi basatawuchubeka baphe nabasenako. Kanzi lobongele labemukele Gogo Dludlu uthi leli bandla libethwele kakhulu. Abanye bethu basemakhaya bagula kodwa nje namhla batayipheka ingcwaba. Nalaba bete kudla namhla bakudla namhla emakhaya. Sibonga kakhulu nje ebandleni lasekuphileni. Baphathi bethu bakusicabangela ngamnanzi kanje. Etintweni letiningi sibabonile basinakekele kodwa nje efika lesifo sasishaya phasi kakhulu. Umbiko wenhlangano yamhlabuhlangene yetemnotho eAfrika i-Economic Commission for Africa walomnyaka uveta ukuthi kunebantfu labalinganiselwa ku-514 million kuleli vekati labatawubhekana nendlala ngenxa yemkhuhlane yeCovid-19 kulomnyaka. Lenhlangano ikhutsata kubambisana nekwakha tinhlelo letifanele kuphunga loku njengobe libandla lasekuphileni selidlale yakalo inzima. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela ngina Fortune Dlangamandla elutse. Temidlalo sihlangu semnikati sesithole imendlela yelithusi ngemva kwekushaya likhethelo leMozambique ngemagoli lamane kulamabili ngemva kwekushaya kwema-penalty emidlalweni lophele ngalinye ngala nangale. Lo mdlalo udlalelwe eNelson Mandela Bay eNingizimu Afrika. Sihlangu singenele umdlalo wekuhlunga likhethelo litocetsa lemidlalo yeCOSAF lilesithathu lithola imendlela yelithusi nethulana neMozambique. Sihlangu ke besikhale phansi kuSenegal kuma semifinal alenzeka eMozambique yona beyishaye iSouth Africa. Kulo mdlalo iMozambique ke lecale kangcono ngena igadla yokuqala esigabeni sekuqala. Kepha kusuka ekhetho umkhonto ebenchini wayothola lekulinganisa sekuseleke imisusu lemithathu kuphela umdlalo. Ugcina phela kanjalo ke umdlalo lokuphocelela ukuthi sale kuyiwa kuma penalties. Sihlange sikubeke ngemuva kugeja kwaso kuma penalties kuma semifinals nasitholene neSenegal. Njengaloku sikhonile kuwavalela ikhathi awo lamane. Kanti iMozambique egeje yinye kwathi Sandanezo wabamba lenye futhi uphinzeke wasukuma yena Sandanezo wavalela lokunqoba lo mdlalo lophele ngamagoli lamane kulamabili sanqoba sihlangu. Kunqoba lo mdlalo sekusho ukuthi sihlangu sesilinganiso omlando lesawakha ngeminyaka wa-2016 kuyona lenzebe nasithola nemendlela yelithusi. Kule midlalo lesithupha sihlangu lesingeneleke kulenzebe yalonyaka sikhoneke kunqoba emithathu sadlala ngekulingana munye sakhala phansi kunqobili yale midlalo. Badlali Felix Berinhorst kanye naSabelo Nzinisa ngibo ke bebakhona nasihlangu sithola loyo mlandvo
Ngeminyaka wa-2016 kaningizimu Afrika seboshampiyoni balenzepha ngemva kokushaya likhethelo leSenegal ngemva kokube kushaywa ama-penalties laphele ngemagoli asihlanu kulamane. iSenegal beyingenelele imidlalo njengelikhethelo lelimenyiwe njengaloku lingekho kulesifundza seSADC. Lebekela umsakazo we-Eswatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi antithumbe libeka Khosafa TV. Mengameli lomusha wenhlangano yebhola yabomake bonkosi Mhlanga uthi utohambisa imbili kufuna tinkampani letingasekela lemidlalo yabomake. Mhlanga bekakhuluma ngemva kwekunqoba lukhetho lekhola lenhlangano yabomake lapho ashaye khona Sanboy Mabuza ngemavoti lasiphohlongo kulamane. Emhlanganweni lomkhulu wokuphetha umnyaka wenhlangano yebhola yabomake bekungumnyaka wekhetha likomiti lelinsha lelitohola lenhlangano kuleminyaka lemine letako. Kungakakhethwa kepha kuqale kwabukwa ukuthi kusebente njani eminyakeni lophelile. Nakhatha lokho kubebede imidlalo yabomake ngendzaba yemkhuhlane we-COVID-19 kufike kwaba-ke nekungevani kahle ke nasekhulunyiswa tona timali lapho khona emacembu athanse kuva kabanti ngemali lengu-18,500 emalangeni lokuthiwa yalahleka lobe kumele ukuthi kuyonikwe emacembu. Emacembu athide acela ukuthi leyo mali likomiti leliphumile liyibhadale. Phindze kwavela nokuthi bacela imali lesele lengu-112,000 emalangeni kugelwane emacembu atokhona kucala imidlalo yawo melula. Kube seke kufika isikhathi sekuthi selekhethwa umengameli lomusha kanye nalo likomiti lakhe lelisha. Kuba umengameli bonkosi Mhlanga ushayelwe bekangumengameli kule nhlangano Sanboy Mabuza ngemavoti lasiphohlongo kulamane. Sesikhulumisana naye Mhlanga ngemva kwalolu khetho ubeke kanjena. Lenkubuke kakhulu kwento ebholeni yabomake kwekucala nje inkinga lenkulu lesinayo sponsorship. So umsebenzi lomkhulu ukuthi sikhona ukuthi si-engage ema-sponsors sikhona ukuthi ba-sponsorishe because imali ikhi kakhulu ebholeni naloku advertise nje lelibhola labomake ukuze ukuthi lithuthuke lama team aspenda kakhulu makaya emagaming iba iningi lemali la spenda than imali ayithola ko ekugcineni. So sponsorship ngicabanga ukuthi ngisona sikhi kakhulu. Then ne-development ke sibuye ku-development ukuze ukuthi sikhuphule le quality yale bhola kufuna ukuthi sibiyele ku-development sicalele phansi kuma-juniors siye kuma-regions ukuze sitoba nepool lenkulu yale ma-players. Kanti isekela lakhe emengameli kube nguSindi Dluhlu leyena ashaya icolile Dlamini ngemavoti lasiphohlongo kulamane. Kanti emalunga elikomiti kube nguNokuthula Similane, Lakhe Dube, Aaron Mavimbela, Inosifilane kanye naSabelo Dlamini. Kulabo labakhethiwe kuleli komiti labasikhombisa babili nje kuphela lababomake kubeke namabobabe labasihlanu. Lobekela umsakazo we-Eswatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Ngathi letho temidlalo mbukeli sesifike siphethweni setindzaba tethu ke sesitephetha ake siphindze sibuke Donald Bethamba embili lomuhla. Kusasa utawube afungiswa ngalokusemthethweni Ndvunankhulu Cleopas Sipho Dlamini. Selisesitoksini liphoyisa lelidubulela bulala emadvodza lamabili. Sinqobile sihlangu semnikati emidlalweni waso nelikhethelo leMozambique eNingizimu Afrika. Tingako mbukeli siyabonga kakhulu kusiboleka liso nendlebe sitakushiya nawe ke umbiko wesimo selitulu sale kahle.